Ćao sinovci, evo nas ponovo u Full Game iz Srbije. Danas ćemo vam pokazati jedne modove. Mi smo sada slon i jednu glavu. Ajmo prvo da ga ubijemo u Tyrannosaurusa. Lov. Ajmo. Ovaj nam ne treba ovdje, crkni, tako. Vidite, sad ovo je neko sad, šta već, srce? Meso, da. Ajmo prvo da vam pokažemo puške. Ja ću prvo. Smo mi spojili dva moda. Da, ja i Pota smo spojili dva moda. Vidite, ovo su bazuke. Vidite kako je super. Ostavit ćemo link moda u deskripciji. Ostavit ćemo vam link moda u deskripciji. Eto. Prvo da ubijem ovog T-Rexa. Koliko je ovo jak. Koliko ima health-a uopšte, tako? I sad. I za kraj da malo radim, da mogu tako. Eto, sad ja. Ovo je naš jedan novi serijal na našem kanalu. Ovako radi se, mi ćemo da odaberemo neki mod i pokazat ćemo vam ga. Onako, kako se nešto pravi, šta ima u tom modu. I, čekajte, samo ovo da stavim i Fića nam je pokazao ovu bazuku, šta je već. Ja idem na Flamethrower. Mislim da svi već znate šta to radi. Samo držite desni klik i on pali. Možete zapaliti krave, može da bude u survivalu ako igrate, ne znam da li može se napraviti. Može da bude korisno u survivalu, ali ne znam. Pali. Sad Fića je na redu. Iskoristi Teslu. Da, ovo je Tesla, vidite, struja. Ovdje, pored da ne ništa sam, mogu i do slajma da dobacim. Mogu i do onog slajma, ja mislim, ne mogu. Ali da mogu. Stvari može se vidi na FPS dok može dok se dobacuje. Ne. Svi znate kako je Nikola Tesla. Puca me ovaj lik. Ko je bre ovo? Ovo Pupša 1, 2, 3. Da, to smo mi. Stani se. Evo da ubijemo ove male. Tako. I sada Pota pokaže sljedeću pušku. Da. Sljedeća puška je ova ovdje, Plasma Cannon. Samo da je uzmem. I vidite ovako, stanete dole i kad uradite ovo, desni klik, kao, šta mi ti tu gledaš? Ako desni klik i ovo se napravi i odbaci vas. Po meni nije loše, možete tako i neko čudovište. Vidite. Ovo smo mi nešto pre ovoga stvarali, neke životinje, da vidimo kakav je mod. I sada je Fića na redu da vam pokaže pušku, posljednju, nije posljednji nego ovaj rod stick. Da, gledajte kako on radi. Ovako, na primjer, gađam onog slajma. Promašio sam ga, ovako. Ne mogu da udobaćem. Evo ga. Ne! Opa! Odavde. Za malo. Dobro, nema veze. Sada Pota zadnju pušku. Vidjet ćemo. Da. Da, to je zadnja puška, ova koja se meni baš sviđa. Omiljena mi je puška Tesla, to je ova ovdje. Ovako, znate, vidjeli ste. Onda mi ova, samo držite desni klik i pucate laser. Ne znam, za sad smo samo može slajmove da ubija. Ne znam da li može nešto drugo. Vidite, mi nanišanimo, ali neće nešto. Vidite, neće ni svinje, samo slajmove. I to iz jednog pokušaja. Vidite. Ok, to je to bilo za puške. Sad, pošto smo mi spojili dva moda, pokazat ćemo vam i ovo.
Da vidimo prvo šta je ovo, ovo ni mi nismo gledali. Samo je jaje. Dobro. Sad idu mobovi. I ja ću da pokažem ovih prvi red. Ako vidite, ovo je kao neki jelen. Vidimo, ovo je divlja svinja. Vidite, ružan je. Ovo je bird. Ptica. Veverica. Ovo je zec, malo glup. Evo ga gušter, ko neki mali krokodil izgleda. I vidite, većina životinja ne beži kad ih udarite. Kao neki. Vidite, zec beži. Evo je žirafa, kolika je. Evo ga slon. I on je ogroman. I do kraja fish alive, fish. Tako. Crko sad potom. Nemoj da više govoriš sad potom, ovo je glupo. Neću njemu. Moj red, sada ovo. Kit je prvi, kao što ste mogli da vidite. Joj. Tako. Ako znate engleski, to je kit. Da. Kit, evo ga. Ovaj plavi ovdje, vidite koliko mu je oko. Veće je od mene. Nije veće od... kao moja glava. Evo, tačno. Vidite kakav je. Neki plavi, vidite kakav izgleda iznutra. Onda sada ovaj kao isto neki jelen. Šta je već? Neki jelen, tako nešto. Kit umire, pošto nije u vodi. Ovaj medved. Koliki si debel. Evo vidite, on na primjer beži. Neke životinje ne beže, na primjer on ne beži, meda beži. Gorila. Ni ona ne beži, to je beži. Oho, si brzo. Što si ti? Aha, veverica. Kamila. Vidite kakva je. Mislio sam da je malo veća, možete da jašete. 2 grba Kamila. Samo što vi ne možete da je kontrolišete, samo možete da ju sedite ovako na glavi. Možete samo da ju sedite na glavi i čekate da se ona pomeri, ali to je meni malo glupo. Dalje, zmija, ona će vas napasti u survival modu. Butterfly, leptir, mrav. To mora da se zoomira. Čekaj, nemamo Optifine, tako da moramo ovako da zoomiramo. Evo ga, mrav. Vidite kakav je. Vidite. Ima 6 nogu. Ima 6 nogu. Dobro. I posljednji iz ovog reda je turtle. To je kornjača. Kornjača, vidite kakva je. Vidite kakva je kornjača. Da, kornjača. Ljudi, sada ja. Dobro. Ne. Ovo je gušter, onda ovo je krokodil. Ne znam zašto je tako ružan. Sad lav, kralj životinja. Ovo je žaba. Ovo je isto žaba. Ovo je muva. I dobili smo od nje. Evo je firefly muva. Evo je žaba. I ovo kao pčela. Koje smo dobili havni. I eto. I naravno ljudi, to je to za ovaj mod. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se u sljedećem mod reviewu. Čekaj sam. Ne, review. Čekajte. U sljedećoj epizodi modova. Da, ćao.